Reka twongere tubasuhuze cyane mwe mwese mudahema kubana natwe ku miyoboro yacu kabisa. Ni mu mugoroba wa tariki 9 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026. Aba nakiriye mugenzi wanjye yitwa Bwana Emmanuel, nje nitwa Mupenda Joel. Bimeze bite? Namahoro. Yes. Reka dusuhuze abadukurikiye. Kubaha ikaze muri iki kiganiro tugiye kuba tugaruka ku makuru arimo gucaracara hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ni politike na diplomasi hano mu karere k'ibiyaga bigari. Turagarutse kugira ngo twongere tuganire ku uyu mugoroba wa tariki 9 Gashyantare 2026. Nuko bitoroshyera mu karere, inkuru ni nyinshi cyane, habe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, habe mu Burundi, habe mu Rwanda, hose hari byinshi cyane bikomeje kuvugwa. Nk'ubu ngubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara ntabwo ishira mu kirere, ntabwo bavuga ngo intambara irashira mu kirere. Ku butaka aho yararangiye harimo kuba ku butaka naho bigira gutya hakabumvikana kurasana. Hose irahari. Impamvu nayo mvuze mu kirere ni nka bya bindi by'imvura. Andi bavuga ngo imvura turimo kubona mu kirere idashirayo, iracyahari. N'intambara iracyari mu kirere kabisa. Rero intambara turimo kubona ko cyane cyane ibikorwa birimo kuba ni ibijyanye n'ibyo bita ni ibitero bya za drone ndetse n'icyo bita indege z'intambara. Hanyuma ikindi kandi kugeza kuri ubu ngubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari umunyamakuru kazi waciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Abantu barimo kumushinja bati wafashe uruhande rwa Kinshasa, kandi ntabwo ariko byari kugenda, kuko wowe ukuntu ibintu bimeze, uri umunyamakuru washyizweho n'Abanyamerika ukurikirana ibibera ku mugabane wa Afurika. None ni gute wafashe uruhande? Nawe uraza kumbwira niba uyu mugore wagaragaye arimo aranaha agasomyo Tshisekedi, batari Tshisekedi bakamuhaye Tshisekedi ariko agatanze. Abantu bahise bavuga bati Tshisekedi umenya nawe aragutera inda mu mezi akurikira. Bisirimbere tuzumva ngo nawe uratwika. Kayikwamba yagiye. Kayikwamba se? Ariko ntabwo meruka kumuva mu gari. Shobora kuba yarabyaye ahari. Biranashoboka ko ari mu kiruhuko. Bivuga ko ari Tshisekedi mushobora kuba warayimudanange. Icyagiye nabonaga ariko muhindavyo hagiye yagize isabukuru. Tshisekedi nawe yaragize isabukuru. Hanyuma inkuru nziza mu gihugu cy'u Burundi. Ushobora kwibaza uti inkuru nziza rero iturutse i Burundi ni iyi. Ku busanzwe twavugaga tuti igikuba cyacitse, nyamuneka ibintu bishobora kuba byaba bibi cyane, Bujumbura byakomeye. Kuri ubu inkuru nziza ihari nuko Evariste Ndayishimiye agiye kuba yagira gute yayobora African Union, agasimbura João Lourenço. Turaje tubirebe. Yego. Nubwo hari critique zatangiye ati si uyu mugabo uyu mugabo hari icyo agiye gukora, koko hari icyo abantu bamwitegaho. Ni nawe ufite ukuboko kurekure muri intambara iri mu burasirazuba ya Kongo. Niba rero hari icyo ashobora kuzakora, reka dutegereze turebe. Tugiye kuba tubigarukaho mu kanya. Hanyuma ikindi kiri kuvugwa n'iki? Ikindi rero kugeza kuri ubu ngubu nyamuneka ni ikijyanye mu by'ukuri ni ikira twavuga ko ari ikizungu. Mu Rwanda ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Nahoze mbona cyane cyane inkuru zijyanye n'ubutabera, witwa mu by'ukuri Jenerali Gakwerere wahoze muri FDLR bacishije ku mupaka mu minsi yashize, tayaragiye kugezwa imbere ya sentare wa mugani w'Abarundi. Aracyahatwa ibibazo. Niko nabonye bavuga. Ikindi umugabo uzwi cyane mu myidagaduro cyangwa se mu Rwanda yitwa Prince Kid. Uyu mugabo nawe ngo ashobora koherezwa u Rwanda kuko yamaze kugera mu maboko ataraye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho dushinzwe gufata ingufu idasubirwaho. Fata ku ngufu? Urebye ngo niko cyaha afite cyangwa ni byose uko bimeze. Fata ku ngufu. Arashinjwa gufata ku ngufu. Nuko ntabyumvara. Ntabwo si ibikorwa byishimisha cyane dosiye ye. Kose gufata ku ngufu sobwa n'ibikorwa byishimisha. Ariko umukobwa w'i Kigali wamufata ku ngufu?
cyongeyeho usobanutse Miss no guteza akajagari mu gitsina cy'abandi. Kobwa w'i Kigali wamufata ku ngufu Miss byonge unakuze. Gusa reka ako kari agaciyemo nari mvuze wenda ubwo ntabwo nanone nabihakana 100%, kuko ntabwo nabyinjiyemo wenda ngo mbigenzure menye ngo ese byagendaga gute, ariko iyi nkuru turaza kuyigarukaho. Reka noneho rero twinjire ku buryo burambuye muri aya makuru ku mugoroba kabisa, aho muri hirya no hino, abari mu Rwanda, muri Uganda, u Burundi, Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no hirya no hino muri Afurika, ukongeraho abatwumvira cyangwa se abadukurikiranira i Burayi, Amerika ndetse na hehe Aziya, Oceania, ahantu hose hagiye hatandukanye. Reka noneho twinjire tubabwire uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Breaking news mu kanya turayibaterekaho. Waruzi yuko Tshisekedi tayari yarari dore nguyu murangora ibintu uko byahinduye isura wa mugabo. Tayari yarari murangora uno munsi. Ibi nabyo turaje tubibabwire, ariko mbere yuko tujya kuri iyi nkuru, reka tuanze tubabwire ino nkuru mu by'ukuri ivuga ibijyanye n'imirwano iheruka ku kibuga cy'imirwano tariki 8 ku munsi w'ejo, nibwo habaye ibikorwa bya gisirikare, kuko mu rukerera mu by'ukuri rwo ku munsi w'ejo hagiye humvikana ibitero bikomeye by'indege zitagira abapilote, drone zo bita kamikaze. Akantu merutse kumenya kuri izi ndege za kamikaze, ngo zino ndege ubundi kamikaze aho zitandukanye n'izindi drone zazindi nka za HCH4 z'abashinwa. Kamikaze zo ni indege zigenda zitari bugaruke. Abenshi bakunze kuvuga ko ari indege ushobora kuvuga ko ari n'iz'ubwiyahuzi, kuko ziragenda zikatera ibibombe zigashwanyukiraho nazo, ntabwo ari ngombwa ngo zigaruke cyangwa se zigire gute. Ni zimwe numvise bavuze muri Turkiya. So izitege rero zitagira abapilote mu by'ukuri, zikaba ndetse n'ibisasu biremereye birasirwa kure, byagabwe n'ingabo za RDC ku bufatanye n'iza General Neva nyene cyubahiro. Ariko ndayishima. Ibyo bitero rero kuri ubu ngubu byarashwe mu bice bitandukanye, kandi abantu barimo kuvuga bati bituwe n'abaturage, cyane cyane kuri coalition ya AFC 23 twirwanira, bari kuvuga bati ibice bituwemo n'abaturage ari byo Karingi, Bidegu, Rubemba, Karongi na Gakenke. Tayari wajyana Gakenke yo mu Rwanda, ariko ntabwo ari yo mu Rwanda nyamuneka. Nuko ibi bice byo muri Kivu akenshi bifite amazina y'ikinyarwanda, na cyane ko bino bice byahoze n'ubundi ari iby'u Rwanda. Uzumve nk'arabita ngo za Gakenke, za Nyabyondo, njya numva wagira ni mu Rwanda, kuko ibyo bice naho mu Rwanda turabifite. Rero kugeza kuri ubu ngubu yitwa ibi bikaba byabaye bene ibi bitero. Gusa ibitero ntari zirita bisiga, ntabwo wavuga ngo FARDC yahafashe, kubera yuko ni ukutera amabombe nyine, ariko intambara yo kubutaka utayirwanye ntabwo wakandagira. Rero kugeza kuri ubu ngubu akaba ariyo makuru ahari kano kanya. Bigaragara ko nyamuneka ibintu bitoroshye na gatoya bayeho nyuma yuko AFC 23 twirwanaho nabo bagabye igitero gikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kisangani, gamije gushwanyaguza cyo bita military base cyangwa se commanding, niba ari commanding base, aho bayoboreraga urugamba. Urabizi ko bahashwanyaguje mu minsi ishize. Urabona ko intambara iriho kuri ubu ngubu niyo amadrone gushwanyaguzanya ku mpande zombi. Ubwo rero turakomeza tubikurikirane mu by'ukuri tumenye ibijyanye n'aya makuru, ariko urugamba rwahindutse urwa drone gusa, abantu bose bumiwe hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abantu bose bumiwe rwose, nuko umuntu abivuga. Hanyuma ikindi mbona muri iyi nkuru nuko hari inkuru yakomeje gukwirakwira ivuga ko leta ya Kinshasa yaba yigaruriye bimwe mu bice bya teritwari ya Minembwe birimo Karingi, ariko aya makuru
ngo nta shingiro afite kuko nta hantu na hamwe higaruriwe, ahubwo hakozwe ibitero byo kohereza ibisasu muri ibyo bice. Bino bisasu nyine twavugaga n'ubundi by'amabombe ya za drone. Hanyuma ingabo za FARDC ku bufatanye na FDLR na FNDB, iki ni igisirikare cy'u Burundi, ngo nanone zaguye mu mutego w'ingabo za General Sematama ngo nitwirwaneho. Amakuru rero ahari nuko ngo mu by'ukuri nyamuneka imirambo yari nyanyagiye myinshi y'abarundi na FARDC bikaba byateye gusubira inyuma aho bita Mutunda na Bicumbi. Reka dukomeze tuze gukurikirana turebe uko bimeze. Urugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rurumva ute? Urugamba uko bimeze ikiriho cyo buriya ngewe iyo ndi kureba ibintu biri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kugira ngo bicogore cyangwa se birangire, birafata indi ntera. Kuko no kuvuga ngo niba Tshisekedi agira gutya akiyambaza Amerika, uherutse kubona Donald Trump sinzi ko abantu bakabonye avuga ngo mu ntambara zigera ku 8 yabashije kurangiza cyangwa se yashizeho akadomo, ngo niyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayirimo. Ariko se mu by'ukuri muri Kongo intambara yararangiye cyangwa ahubwo niho iri kuba mbisi. Akongera akavuga ati ubwo ni uru ruzinduko nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi yari yaragiriye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo yari yitabiriye amasengesho rusange yo gusabira igihugu. Ngira ngo yanaganiriye n'abasenateri bo muri kiriya gihugu. Ibi byose rero nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho, ni bikwereka ko intambara hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo njya nkunda kubivuga, hari abantu bayiri inyuma bayiteguye bazi nuko intambara izanarangira. Nayo ibi twebwe tuba tuvuga kwa kundi hari umuntu wavuze neza ngo ibi tuba tuvuga ni inyuma y'amarido, cyangwa se twebwe turi inyuma naho imbere y'amarido ntituzi ibiriyo. Iyi ntambara bayiteguye bazi ngo izarangira gutya, izarangira iki n'iki, naho twebwe ibi ngibi tuba turi kuvuga ni nka 20% y'intambara. Ni bande bayiteguye? Ntabwo najya kuvuga ngo naba ariko ikiriho cyo iyi ntambara ifite umuntu wayiteguye kandi uzanayirangiza. Atari AFCM 23 utari leta ya Kinshasa. Abantu bashobora kumva avuga gutyo ukajya wenda ikintu kiriho. Iyo ugiye kureba usanga AFCM 23 bafite abasupporters, bafite abantu babari inyuma babafasha, babwira bati gutya na gutya mugenze gutya. Urabona hari igihe kigeze ko abantu bakajya bavuga bati kubundi iki gisirikare cy'ama 23 izi ntwaro bazikurahe, iyi myambaro bambara se bayikurahe, bahembwa nande se, bimeze ugasanga abantu bari kwibaza ibintu byinshi. None no ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo ugasanga Tshisekedi yagiye cyakora bafite amafaranga, yagiye azana abacancuro ngo batoze igisirikare cye, cyangwa se akazana abacancuro ngo baze sazi igizini nabo bamurinda. Twakunze kubigaruka kenshi cyane, ugasanga azanya abacancuro nibo bari kuyobora igihugu, kandi hari abene gihugu bakabaye kuba bayobora igihugu, cyangwa se nk'umusirikari wenda tuvuga nk'umukongomani wo mu gihugu cya Kongo wabaye umusirikari agatozwa igisirikari akazamuka akarinda agera ku rwego rwo kuba generali, akaba twavuga ngo ni umusirikari urimo ukomeye w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko iyo ugiye kureba usanga ari abacancuro cyangwa se n'abasirikari bo hanze bariyo bakomeye banarinda umukuru w'igihugu. Ibyo byose rero ni ukuvuga ngo nabyo bifite abantu nabo babiri inyuma. Ubwo rero ni ukuvuga ngo impande zombi ugiye kureba usanga iyi ntambara ifite abantu bayiri inyuma, kandi wajya no kuri ugasanga nta kindi kintu barambirijeho mu mutungo kamere uri hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngayo ngoko yitwa Freddy Kaniki. Uyu nguyu ni profeseri, akaba ari umuhuzabikorwa AFCM 23 twirwaneho wungirije, cyane cyane ashinzwe finance, economy ndetse na development na mobilisation. No kuvuga ngo finance ni umutungo, ni ikigega, economy ni ubukungu, development ni iterambere, mobilisation ubwo ni ugushishikariza abantu kugira kwifatanya hamwe cyangwa se kujoininga cyangwa se barimo. So uyu nguyu asanzwe ari na perezida wa MRDP twirwaneho. Rero uyu amaze
mu by'ukuri gutangaza yuko amaze kugaruka kuri rwa rugamba twavuga mu kanya, avuga ati mu misozi yo muri Kivu y'Amajyepfo mw'abantu mwe, intambara ikomeje kugira gute, intambara ikomeje gushozwa ku Banyamulenge. Ati abaturage ba Minembwe bari mu kaga gakomeye cyane kano kanya. Ati hola hola, ibintu bimeze nabi, ni ibintu bikomeye cyane. Bagiye guhura n'irindi joro ry'amarira n'imiborogo. Ati ejo ni byo twavugaga, guhera ku isaha 9 kugera ku isaha y'isa 2, saa 9 ubwo ni urukerero kugera saa 2 z'igitondo, drone nizo zari zirimo koherezwa na FARDC, igisirikare cy'u Burundi, FDLR ndetse na Mai Wazalendo, babombarda ibice bya Gakenke bira twavugaga, Bidegu, Rubemba ndetse n'izindi lokalite. Ndetse avuga ati communication tayari yamaze kwitigira gute ikoka, itumanaho ryose ryakuweho. Ndetse bati kugeza kuri ubu ngubu biranashoboka yuko abantu ntabwo bizwi mu by'ukuri umubare w'abantu bashobora kuba bakomerekejwe n'ibi bintu. Ati population cyangwa se abaturage bari mu bwoba, bari mu gahinda, bari muri trauma, ihungabana rihoraho. Ati ibi bitero by'ikirere kuri ubu ngubu ni ibitero bifite aho bishingiye. Bati ni ibitero mu by'ukuri bikurikirwa n'ubundi n'urugamba, ibyo bita ground deployment, kohereza abasirikare ku kibuga cy'imirwano hakoreshejwe ubutaka, cyane cyane kuri axe ya 0.0 Nyaruhinga ndetse na Muliza. Ati nta kindi bagamije ni ukugira ngo batagetinge cyangwa se batake icyaro cya hehe Muliza. Ati rero ibi bitero bigamije kwica Abanyamulenge bikabamara, ndetse biragaragara ko hari umugambi campaign yo kubarimbura mu buryo bukomeye cyane, ubutegetsi bwa Kinshasa bufatanyije na Bujumbura. Bati objectif yabo bafite ngo ni ukwigarurira cyangwa se gufata Minembwe imaze amezi iri mu biganza bya Twirwaneho. Ati iyi teretwari ntabwo imaze igihe itagira gute, idakora ku munyu, isukari, amavuta n'isabune. Ati kugeza kuri ubu ngubu ibintu birimo gukorerwa bano baturage ntabwo ari ibintu byiza na gatoya, ni ugushaka kubicisha inzara n'ubwoba. Imiryango mpuzamahanga irareba, bafashe intwaro y'inzara n'ubwoba babihuriza kuri aba baturage. Ati rwose kugeza kuri ubu ngubu yaba Felix Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye, icyo bashaka muri imisozi miremire ni iki, ni kari kwibaza. Ati ni ukubera iki mu by'ukuri mwamubwiriza ibisirikare by'ibihugu, inyeshyamba, abacancuro mu rwego rwo kwataka abaturage b'abasivili. Ati noneho igiteje inkeke ni uko umuryango mpuzamahanga, international community, iracecetse. Ati mu by'ukuri twamaganye bikomeye cyane uko gutererana abantu baturage ba hano mu misozi miremire, abagore, ababana ndetse n'abakuze barimo gukomeza kugenda mu by'ukuri bahura n'akaga gakomeye cyane umunsi ku munsi. Rwose ibintu bimeze nabi. Bimaze ko nabonye hari Abanyamulenge bavuga ko ngo nta kibazo bafite. Bariya ni igikoresho cya butegetsi bwa Kinshasa, babita ngo ni akagara. Yego. Tugabamamo na dusa nabi. Akagara, aho bwoko bw'akagara. N'izina ubwabyo urumva akagara. Ariko akagara buriya bashobora kuba bituruka ku muntu witwaga akagara, akaba ari nk'igisekuru. Bishobora kuba ari ku nshinga kugara. Cyangwa bishikomoka ku gisekuru, akaba ari umuntu witwaga Kagara cyangwa se Akagara. Oya, kuko baturuka, ntabwo bavuga ngo hari umuryango runaka umwe baturukamo. Akagara ashobora kuba wenda ahubwo ari ukugara, kutumvira amategeko, kwigomeka. Kwe twaragaye ibyo ntabwo tubikoze.
rero utugara kuri ubu ngubu turimo kubana umubano mwiza cyane na Kinshasa. Wabonye ko ejo bundi banahuye na Tshisekedi ndetse na Patrick Muyaya bose baganira bahuje ibiganiro. bo bavuga yuko ngo nta kibazo na kimwe abanyamulenge bafite, ndetse ahubwo ibibazo byose Kongo ihura nabyo yabitewe na AFC 23 twirwaneho ndetse n'u Rwanda. Ariko hari umugabo wo muri uyobora Kivu y'Amajyepfo, uri mu bayobozi ba Kivu y'Amajyepfo w'umunyamurenge, yaravuze ati ngaho turatugara nituze dufate urugendo tukora urugendo ruturuka aha n'aha mu gice kigenzurwa na leta ya Kinshasa, niba hava amahoro turamenya koko umunyamurenge nta kibazo afite. Na bwana Olivier Nduhungire yarabivuze, bareke kuvugira muri Amerika, baze kuri tele. na Olivier Nduhungire yarabivuze, aravuze ati abo bantu bari guhakana ko abanyamurenge badafite ikibazo hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibaze bagere kuri tele barebe ibiri kuhabera, bareke kuvugira hirya iyo ngiyo bavugira hirya, barebe ibiri kuhabera. Ese ntabwo babonye ko bita wenda tureka batwitswe bakaribwa, ntabwo babonye ibyakorewe Gasita, uri wazanywe kuyobora Uvira. Nyine ibyo ngibyo byo barabibonye barabyirengagiza. Nyine urumva amakuru mfite nuko Kinshasa iba yabahaye ngo udufaranga. Kuba rero bari ku ruhande rwa Kinshasa uko byagenda kose bazaza bayivuga neza, iba yabahaye udufaranga, niyo mpamvu. Hanyuma ibi turabihuza n'ubundi n'umunyamakuru kazi. Uyu munyamakuru kazi akaba yitwa mu by'ukuri ajya ngo yitwa Aliana Velas Victoria. Uyu ni umunyangola. Tayari ahantu hose ubundi Amerika yaramutoranyije ngo we genda ube umukoresponda wacu muri Afurika, usibye akasanzwe ari n'umunyafurika, ni umunyangola ndetse yanahoze akora muri Ntuza, akora kuri televiziyo ya Angola. So uyu mugore yakagombye kuba mu by'ukuri ari potinga inkuru zitari biased cyangwa se zitabogamye, ariko nanjye ndimo ndabona arimo arakorera Tshisekedi. N'umwana w'ikitambambuga yabibona. Numpakanye umbwire muhe ibimenyetso. Ibimenyetso ni ibihe? Nese umuntu mbere na mbere ibibazo byose abaza ni ibibazo byataka u Rwanda. Amaze kuganira n'abaperezida wa Kongo, uw'u Burundi, kuki ataganira n'uw'u Rwanda? Ubwo bazaganira guys, cyari gihari ntabwo bashobora kubera ntabwo yakwirirwa haza, yamaze gufata uruhande, yamaze gufata irangi, kandi arimo aravuga ngo ngende professional ngo barambeshyira. Kibazo umuntu uri professional ni gute akora inkoro itari balance. Ibyo bita ku balance inkuru, ugomba gufata kuvugisha impande zombi. Icya kabiri aho agenda hose aba afite na mikoro ya RTNC, televiziyo y'igihugu ya Kongo. Ntabwo nabibonye, ntabwo nabyitayeho. Aba ayifite singiye to singibi, ahubwo si ikiganiro aherutse kugirana na nyene cyubahiro w'u Burundi cyaciye kuri televiziyo ya RTNC. Nibona Felix Tshisekedi ari kumakabizo. Ikindi reba n'utubizo bari kuryana imirimo. Ubona so, baze gutamira nyine mu nda arizihiwe nyine. Every day ahora abaza ibibazo, aba yashishikaye Washington arimo arabaza ibibazo bishyirisha mu Rwanda. Mu Rwanda ruzakura ingabo zarwo muri Kongo ryari, ngo ngo inyeshyamba zikomeje kwica abaturage, ngo u Rwanda ngo rwishe ngo Gahenge ng'amasezerano, ngo murarunga ibi hano mu ruteganyiriza n'ibihe n'ibyo abarimo. So Ambassadeur Olivier Nduhungirehe kare nibwo nabonaga avuga nti igihe cyose ya reporting ko tutari twabona na rimwe avuga ijambo FDLR. Ijambo igihe cyose ya reporting
ko tutari twabona na rimwe. Uri kumva? Avuga abacancuro bakoreshwa na Kinshasa. UN irabyemera. Itegeko ribuza gukoresha abacancuro mu ntambara. Ko tutarabona bivuga. None se niba uri umunyamakuru koko w'intuza w'inararibonye w'umwuga, we yanamuciye aravuga ati kuri umunyamakuru muri Potawari Tennis ariko ntabwo ari byo. Ni mu rwego rwo kugaragaza ko nyine yararengereye nyine kuba akomeje kugenda agendana mikoro z'iki gitangazamakuru cya Congo. Kuri umunyamakuru wa Tennis, iyo televiziyo ukorera ntabwo wabonye ibyo umuvugizi w'igisirikare cya Congo aherutse kuvuga yibasira abatutsikazi b'abanyekongo. Oya, sibyo ko atanavuze abanyekongo, yabivuze muri rusange gutyo, aburira abantu yuko ngo batagomba kugira gute kubarongora cyangwa se kubashaka. Si yabivugiye ko iyo televiziyo ukorera, nubwo atayikorera nyine, ariko mu bundi buryo nyine yipanze akazi, ufite mikoro yayo n'ibiganiro byakoze bikaba bigacaho. Kuki utigeze ubivuga? N'ibindi byinshi yagiye amuhaho ingero, ese abagiye bicwa bakaribwa, kutabivuze. Nanjye rero nahise mbona yuko nubwo abanyamerika bamuhaye inshingano zo kuvugira ku umuntu uvuga story zo muri Afurika kandi atabugamye agakora kinyamwuga, ariko ntago ariko bimeze. Banamo kuvuga bati nyamara Tshisekedi mu mezi angahe aragutwika inda, nibyo urimo urigira nabyo se? Isebanye. Oya, ntago ari isebanye. Azamutwira inda barimo guhana utubizo hano, urabona bahuriye ubu noneho muri private byagenda bite? Bahuriye muri private. Akora no kumusura. Tshisekedi atakwibwonkumura. Se kukina. Na cyane ko bivugwa yuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane cyase Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo ngo yatewe inda na Tshisekedi. Twite ngo ni ya Tshisekedi Kayikwamba. Niyo mpamvu aratakigaragara mu ruhame, ashobora kuba yaragiye mu ntuzi kiruko byaba. Cya kiruko baha ababyeyi babyaye. Kabisa. Hanyuma reka twihute cyane wenda tubivaho, gusa njye ndabona no mugore wa Mugani yafashe uruhande nyine. Abantu bagomba kubimenya yuko ari ku ruhande rwa Kinshasa, ntago ari umuntu ukora umwuga we kinyamwuga. Oya, karashaje, kagafite imyaka irenga 40. Nuko amafaranga buriya. Amafaranga akubisa rero n'abantu. Ushobora gusanga nyine ugakira akabiya. Ntabwo mbizi niba gafite umugabo ariko karengeje imyaka 40. Ngo niba ari 42 gafite. Ubu rero niho kageze igiherero. Ingoda. Uyu mugabo wajya ngo bamuziritse iki mugabo? Oya se, uyu ngo bamusisaga ngo ashobora kuba afitanye imikoranire na FC23 nizakisangani bamuboshye, bavuga bati ibitero biherutse kuba hano gukorana nabo. Abamenya niba ari byo koko. So hanyuma twihute cyane, uyu munsi tariki 9 y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 yitwa Joao Emmanuel Gonçalves Lorenzo na Felix Tshisekedi bahuye na Fore Nyansimbe Augustin Obasanjo kuri uyu wa gatanu. Mu by'ukuri wa gatanu, so oya, kuri uyu munsi aho today ni Friday. Yeah. 26. Ngaya amafoto rwose Tshisekedi ndetse na Lorenzo bahuye n'abantu b'abahuza, abahuza mu bibazo bya Congo, Obasanjo ndetse nande. Amakuru agaragaza yuko ariko ifaranga Tshisekedi akomeje kuritanga mu buryo bukomeye. Hari n'amakuru agaragaza ko nk'uyu munyamakuru twavugaga, ikibazo cya mbere yabaje kibasira u Rwanda ngo yari yamaze guhabwa 4,000 cy'idolari ku mufuka. Faranga
ubundi ngo ari kubaza ibibazo bibiri, hari n'ikindi batumye atabaza. Umugabo w'ibigore w'ifaranga ashakiyore. Ko uyu mugabo Tshisekedi afite ifaranga. Ureba amafaranga aroha mu bacancu. Ureba yatanze muri YouTube. Ureba yatanze muri YouTube. Ureba yatanga muri abo banyamakuru. Ajya ntagiye yigeze kwishyura. Ntagiye yigeze kwishyura abantu ngo nibafata ngo umunyamakuru urimo ngo b'abanyamakuru bo muri Kongo. Ngo icyo gihe yashyizeho ibihumbi bingahe by'idolari. Ntabwo ndibuka neza. Harimo n'abari abasultani Manuel Magi, ntabwo byibuka iyo utangazwa. Yabashyiriyeho amafaranga ku muntu wabata ngo muri yombi. Yego. Ku muntu wabata muri yombi buri wese ndumva yaramushyiriyeho nk'ibihumbi 50 by'amadolari. Urabyibuka. Ureba ayo mafaranga yose n'ubu na n'iyi saha aracyatanga nandi. Uyu mugabo afite amafaranga nandi yose. Ngayo nguko rero niyo mpamvu kano kagore gasa nkaho kasaze. Faranga ryaragasaje. Kaguye. Ko karenganye. Ngayo nguko rero. Ibiganiro bigamije iki? Number 1 ni kubona ngo hano ngo ni to entrust Angola with the mandate to engage in consultation with all interested Congolese parties. Ngo ni mu rwego rwo kugira ngo Angola ibe umuhuza. Ibintu bizahora gutya. Mwese bivuye Washington, bivuye Doha, bigarutse ngo Angola, kandi bari baragiye Doha n'ubundi na Washington bavuye Angola. Imeze nka yanzira. ibyo turabimenyereye. Imeze nk'ubuzima. Ubuzima ngo ni nk'inzoka yiruma umurizo. Ibiganiro bimeze nk'inzoka nabyo. Ni ugugaruka aho byatangiriye bikahava bikahasubira. Ikona abantu gushishikariza ko agomba gutegura ibiganiro bigomba guhuza abanyekongo. Byaba byagira ntabwo ashakamo AFC 23 y'u Rwanda, kandi agakwiye kubigira. Ubwo AFC 23 bari excluded, ntabwo yabemera nubwo bavuga ngo ni ibiganiro by'agati mu manyekongo. Sahizi ngizi ari nacyo abagabo rero barwanira bavuga bati twebwe ntabwo tuzigera twicara n'umunsi wari natwe turashaka kwitwa abanyekongo. Icya kabiri, to call on the parties in the conflict in DRC, guhamagarira impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo guhagarika intambara urumva ku gihe cyemeranyijwe ku matariki yemeranyijwe n'igihe. Neza amatariki ntibayashize, igihe se ntibagiye bagishiraho. Ngo nkuko byemejwe na Doha muri 2025 tariki 14. To recall the decisions taken under the Washington Agreement of December 4, 2025, gushyira mu masezerano ibikubiye mu masezerano ya Washington ndetse n'umwanzuro wa United Nations wa 27 2773 2025 na 2028 wa 2025 usaba withdrawal of Rwandan troops from Congolese territory and neutralization of FDLR. Uyu mwanzuro ni wo gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo ndetse ngo no gutsinda cyangwa se gutsinsura FDLR. Barabikora se, yarabikoze. FDLR ku Rwanda ruhora ruvuga ati turashaka ko FDLR irandura ariko ntabwo mu gihe FDLR itari yarandurwa kubijyanye n'aya masezerano yose, cyane cyane wenda uyu muntu yavuga ngo areba u Rwanda, ntabwo u Rwanda ruzigera rubijyamo mu gihe FDLR bitaramara kuba confirmed yuko yarimo. Ibi ngibi byose ni bya bindi tubara twumva bigenda bigaruka umunsi ku munsi. Ubundi aherutse gutangaza ko ngo agiye kurwana iyi ntambara agashiraho akadomo. Urabyibuka igihe ajya gusura Joao Lorenzo n'uyu perezida wa Togo yarabivuze, avuga ngiye kurwana
iyi ntambara ngomba kwishyiraho akadomo ikarangira nta kindi. Ubu rero ibi ngibi rero abantu bahoramo ngo ibiki ngo ibi ngibi sinzi aho bizanagarukira ibi ngibi. Inkuru nziza mu gihugu cy'u Burundi, Evariste Ndayishimiye General Neva, perezida w'u Burundi, agimo kwitegura kuba yagira gute yafata African Union akayobora mu minwe ye, by'umwihariko mu nama 39 igomba kuba tariki 14, umunsi ni tariki 9, ku itariki 14 z'uku kwezi kwa kabiri umwaka wa 2025, tayari arababaye ukuriye umuryango wa Afrika yunze ubumwe mu nama izabera Addis Ababa, niho hari icyicaro burya, gihugu cyiza kitigeze gikolonizwa. Ethiopia ntabwo yigeze ikolonizwa, abataliyani barabigerageje, byababayeho n'ibindi bintu. Ariko hari igishobora kuba gifite amahoro gusubya ibindi bihugu byabaye koloniza. Aherutse kuba intambara na hari abashaka kwiyomora kuri revolt, igice gishaka kwigenga. Ntabwo wayumvishe se? Ntabwo nabyumvise, nta makuru mfite. Intambara yo muri Ethiopia iherutse kuba ku butegetsi bwa Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed, usibye ko yaje kuba yarangira, ubu nta igihari. Hanyuma kuri ubu ngubu umutimba bimeze bite? Kuri ubu igihari ni kimwe, urumva, gusa tuvuze kuri ubu kubera idakoronijwe abataliyani, niyo mpamvu ubumwe niyo mpamvu abanya-Ethiopia isobanurwa nk'igihugu cy'ubumwe ndetse n'ubutwari. Abanya-Ethiopia ngo bigiraga ku musozi, abataliyani babaye aba rebels, bari gumuye avuga bati twe ntabwo mwadukoloniza sha. Ikintu bakoze ngo barazamukaga bakajya ku misozi, amara kujya ku misozi abataliyani bakaza, mumanuka muze mujye mu mirimo n'ibiki bintu nk'ibyo. Tugatereka reka ibyo ntabwo tubikozwa shebye, uvuga ntabwo tubizi, bafite amacumu n'ibiki. Ikintu ngo bakoraga itagafata nk'urubuye rupima nk'ibiro 100, tugabo nka tungaye tw'abanya-Ethiopia tukaruraba kadusunika kibuye kigatemba. Ariko babikoraga bamaje gutuma abanyantuza baje batangiye kuzamuka umusozi ngo baje kumanuramo mu mbaraga, bakabahiritsa ikibuye, kikaza kigahura n'udutaliyani tuzamuka, kibuye cy'igitoshe kinini gisunikwa n'abagabo nk'ijana, kaza kigagonga bwa butaliyani bwose bugasandara. Ngo abataliyani benshi bagiye bapfa muri ubwo buryo. Intambara inarangira gutyo, ubutaliyani bunaniwe gukoloniza Ethiopia. Ubu nta muntu wajya kuvuga ngo arajya kwegura umutwe ngo agiye gukoloniza Ethiopia, ntabwo byakunda. Kandi koko ubona ko kubera batakolonijwe, umuco wabo wose uracyari umwimerere. So rero icyo kwibaza ni ikihe? Uyu mugabo Evariste Ndayishimiye araza gusimbura perezida wa Angola Joao Lourenço ni manda y'umwaka umwe. Ndimo ndibaza nti uyu mugabo n'ubundi se yawe nuko n'ubundi umuryango buri nk'ari baringa, none se yaba agiye gukora iki? ngo nyine no gupromotinga nyine igihugu cyawe cyakunaniye ngo uragira icyo umarira umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Uko byagenda kose nyine urumva bwa bumwe buri hagati ye na Tshisekedi, noneho urumva batabyaye amavuta, icyo byabishatse kuvuga. Hari umu-YouTuber nahoze mbona umwe waje no mu Rwanda akavuga ati ko mbona isuku yahirenze, ntabwo byumvikana. Isuku, umutekano, akayaga, bivuga ko yageze mu Burundi byamubayeho n'ibindi bintu. Abantu benshi ku muhanda bamusaba polisi mwaka igiturire. Yavuze ati Bujumbura yishyize ku mwanya wa 2 w'ahantu adashobora gusubira muri 5 bamubajije.
uri kumva atari ikimwaro. Uyu mugabo rero uko byagenda kose ariko agomba no kukiyobora iki gihugu akarangiza intuza ye, ariko nawe arafite icyizere ko adashobora kuzayobora manda izakurikira. Yigeze kubivuga, aravuga ati rwose ngewe nta cyizere nifitiye, n'ejo nshobora no gupfa. Iminsi yashize aherutse kuba bitangaza, ariko ikiriho cyo ni uko Perezida Evariste Ndayishimiye kugeza kuri ubu ngubu rwose igihugu kiri mu bibazo bikomeye cyane by'ubukene. Sinzi nuko bizanarangira, ni ukuvuga ngo uzamusimbura afite akazi gakomeye, afite umukoro ukomeye cyane. Biragaragara ko Uburundi busa nkaho bwagiye busa nkaho bwasigaye inyuma kabisa. So ngayo nguko rero uwitwa Brigadier General Gakwerere Ezekiel wahoze mu buyobozi bukuru bwa FDLR aracyari mwibazwa, ariko ubushinjacyaha bwa gisirikare bwatangaje ko mu minsi izashobora kugezwa imbere y'ubutabera. Urumva? Hanyuma ikindi ni uko kugeza kuri ubu ngubu rero n'abandi bagize icyo bavugwaho, witwa mu by'ukuri yitwa ngo iki no mugabo Prince Kid Ishimwe Diedone, nawe ngo ashobora koherezwa mu Rwanda, kuko buri u Rwanda ngo rukimenya uko yahungiye muri Amerika bahise bohereza inyandiko zimuta muri yombi. Ubu rero ngo inzego za Amerika zaramufashe, zirimo kumuhata ibibazo ngo niba ngombwa bazamwohereza cyangwa se bo kumwohereza, byose birashoboka. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatangaje ko ubujurire bwa Shema Arnaud de Boucher uzwi nka DJ Toxic uregwa ibyaha by'ubwicanyi budaturutse ku bushake, kwanga ko bagusuzumisha ibipimo alcohol no gukoresha ibiyobyabwenge nta shingiro bufite, tegeka agakomeza gukurikiranwa afunzwe iminsi 30 y'agateganyo. Uyu mugabo ku bijyanye no kuba yari yabwiye urukiko ko umuryango w'umupolisi yagonze wamuhaye imbabazi, umucamanza yavuze ko bizamugira akamaro mu gihe cy'iburanisha ry'urubanza rwe mu mizi. Arakanasimbutse ngo wategetse ko icyemezo kimufunga kidahinduka, ndetse ko n'ingwate yifuzaga gutanga itemewe bitewe n'uburemere n'ingaruka by'ibyaha akekwaho byagize. Bijya bibaho, gatanga ingwate bakakurekura. Ngo bavuze bati reka ibyo ntaho byo dushaka, uzajya mwica abantu mugire utanga ingwate. Urabona ko uyu mugabo ari mu bibazo nawe niyo yayo, ariko n'uwo yagonze urumva umuryango we nawe wagiye mu bibazo. Uko bavuze ko ari agisida yabaye, uwo ntabwo yamugonze ku bushake, nicyo kintu nabonye kirimo, ntabwo byaturutse ku bushake. Niko bari kubitangaza. Ngayo nguko rero nibyo dushatse twanasoreza hano amakuru yacu. Turakomeza kugenda dukurikirana n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka mushimire bwana Emmanuel. Ndetse nanjye mushimire cyane, wakoze cyane kuba wemeye kuri munsi tugira gutyo tukagirana ikiganiro nk'iki ngiki kigaruka ku makuru aba ari gucaracara hano mu binyamakuru byandika amakuru ya politiki na diplomasi hano mu karere k'ibiyaga bigari. Sawa.